Hallelujah. Amen. uNkulunkulu wemusa anendele kahle siyambonga uNkulunkulu. This is our first day ye revival yethu lapho khona silungiselela inkonzo yebantu labasha lesitoba nayo nomgqibelo nangelisonto ebranchini bazalwane la uNkulunkulu lato sikhomba khona. Siyambonga nje uNkulunkulu ukuthi nalamhla bazalwane mina nawe sikhona. Singathi pizza ngetandla bazalwane. Hallelujah. Yeah, siyabonga ngokuthi mina nawe sikhona. Ngiyathanda ukuthi sivele siqonze qo endzabeni after that sinikele bese sibuyele emakhaya ngoba lishonile langa kumnyama singeke kutoshusha but nje siserve purpose of the day ukuthi sithole live la uNkulunkulu bese bazalwane simuke ekhaya sigwele lona ngoba ngelive la uNkulunkulu. I am telling you, we are going to be more than conquerors. We are going to conquer each and every situation lengazababuta etimilweni tethu ngelive la uNkulunkulu bazalwane siyo latimbo lebantu bayosala bamangele basibenda njani uthole ukuthi senda ngoba sigwele live la uNkulunkulu. Umuntu logwele live la uNkulunkulu bazalwane ngisho noma lele ebusuku embhedeni imimoya ihlasela uphendula ngelive khona emaphupheni ngoba na ugwele live bazalwane ugwele amandla live la uNkulunkulu lisive lenkosi live la uNkulunkulu lingemandla kithi labakholwako ngoba kulabo lababhubhako libuula. So no gwele live ngisho mina ubhekele ungabonlutho bazalwane live la uNkulunkulu uma likuwe ukhona kwenda timbo ngendlela lebakalisako. Hallelujah. Siyabingelela abagcotsha baNkulunkulu, siyabingelela bobabe, siyabingelela bomake, siyabingelela abantu abasha singabashayela kakhulu tandle enkonzweni yabo. Hallelujah. Hallelujah. Hey, no, amen mncane. Hallelujah. Yeah. Besinenda phutha bazalwane ngoba besingashumayela ngalethi ngetimvo uma kuyinkonzo yabantu abasha kumele sishumayele ngesishumayelo ledabhalwa libhalelwa abantu abasha. Asiyene encwadini ya 2 Timothy chapter 4 verse 17. 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 I am so disappointed uma ngibona some of abantu labasha bangavuli iBhayibheli kanti singaye. Hallelujah. I'm so disappointed mangibona abantu abasha bangavuli iBhayibheli ngoba bangosingaye. Uya disappointeka na uthi emshadweni uthole makoti ahleli lapha emlotheni othela umlilo kanti ungusingaye singaye. So abantu abasha nje nasithi 2 Timothy chapter 4 verse 17 bekumele kube ngibona abavivalo ngoba lenzaba lesihlangene ngayo la ingabo sikhona bazalwane. Amen. Yeah, 2 Timothy chapter 4 livesi sicala kufuza ku verse 17 lekayithole lomuntu lomusha asifunzele. Hallelujah. Verse 17. Kodwa inkosi yemanami yangiqinisa kuze inishumayelo yami ipheleliswe ngami nebetive beve ngakho ke ngakhululwa emlonyeni webhubesi. Inkosi iyawungikhulula kuyo yonke imisebenzi lemibi ingisenzise ngize ngifike embusweni wayo wasezulwini. So who people 18. Okay, no sishalo 17 kuphela. Bengisalathi manje asiphize futhi point kokugcina. Kodwa inkosi yemanami yangiqinisa kuze inshumayelo yami ipheleliswe ngami nebetive beve ngakho ke ngakhululwa emlonyeni webhubesi. Baba khona lapho singamthola umlomusha loholwa umoya asikhulekele. Umlomusha loholwa umoya asikhulekele. Baba Jesu Kristu uyasebenza babina live lakho sisiyakulalela kuNkulunkulu wemandla siphethe indlebe sikhona ukulalela thina wakho egameni likaJesu Kristu wedumuza inzalo yakho nengcebo yakho egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Lasifunza khona bazalwane sifunza indzaba la khona umpostoli Paula
sifunda indzaba la khona umpostoli Paula ukuthi angichaze kancane ukuthi kubalulekile ukuthi njengoba senkozweni yabantu abasha kubalulekile ukuthi abantu abasha bathathe idingo tekukholwa. Uma sikhuluma ngempostoli bantu abasha sikhuluma ngemuntu lothunywa nguNkulunkulu, sikhuluma ngemuntu lothunywa nguNkulunkulu ukuthi akahambe ayo-establisha, ayosungula, ayoqala emabandla. Sikhona abazalwane, uma sikhuluma ngempostoli sikhuluma ngemuntu lothunywa nguNkulunkulu ukuthi akahambe i-purpose ne-mandate enikwa nguNkulunkulu ukuthi akahambe ayoqala emabandla ayosungula umsebenzi wenkosi. Lo muntu loyo simbiza ngokuthi ungumpostoli. Asikwadi ukuthi libandla ulithola limile liqaliwe bese uyasukuma wena bese uyatshintsha sewudibita ngempostoli ngoba i-question etalandzela itawuthi sawungumpostoli ngoba upostole liphi libandla, ngiliphi lo-establishile, ngiliphi lo-liqalile. So bantu abasha you must understand ukuthi size sithi lo ngumpostoli kungobe lo muntu uqalile umsebenzi wenkosi, uqale kakhulukazi libandla laNkulunkulu kumbe emabandla kaNkulunkulu. Akabi umuntu ngumpostoli kanzi la akhona khona lendzawo lakuyo ulithola iqaliwe. Uma bazalwane lenzango yaNkulunkulu yenteka ebandleni, umpostoli welibandla uba munye bese labanye angamane abe ngumvangeli, angamane abe ngumprofeti, angamane abe ngithishela welivi. Kodwa umpostoli ababi futhi babili ebandleni linye ngoba angeke thuye abantu baqale into yinye. Umpostoli bazalwane ufaniswa na principal wasesikolweni. Angeke isikolo sisinye kube na thuya ngoprincipal. Umpostoli ufaniswa ne-president we-country. Angeke kube ne-country yinye sekuba na thuya ma-president. Ngakho-ke bantu abasha hambani nesibinzi ninelwadi lokuthi awuhambe ubita umuntu ngokuthi umpostoli kanzi akaqalanga lutho. Akunenzaba noma ngabe unemali engakanani, akunenzaba noma udrive imoto engakanani, mara uma akaqalanga lutho loyo muntu loyo akabitwe ngalenye info mara angabi ngumpostoli. So la sifunda incwadi yempostoli Paula. Sithi umpostoli Paula ngoba libandla laseGalatia laqalwa nguye, libandla lase-Efesu laqalwa nguye, laseKorinte laqalwa nguye, laseThesalonika laqalwa nguye. Wonke lamabandla lang-14 lakhona after bazalwane incwadi yezetho. Wonke lamabandla lawo aqalwe nguye umpostoli Paula. Uyadeserva ukuthi simbide ngokuthi yini ngumpostoli. Sikhona bazalwane, sikhona abantu abasha. Awuhambi uthi umpostoli kunoma ngabe nguphi Tom, Dick and Harry. Awuhambi uthi umpostoli kunoma ngabe nguphi umuntu la-understand umpostoli. Bakhona nabo lebabitwa ngebapostoli ngoba bayayithanza le-title kanti aba-understand ukuthi ichaza kuthini. Angeke ube mgogo una 12 years. Sithi ugogo ngoba sewutele unebantwana unebatukulu. Angeke ube mgogo una 8 years. Mara kuyahlangana bazalwane. Angeke ube mgogo basona umgogo Lizzy ngomkhulu Joshua basho umuntu lona 8 years. Awubi ngumkhulu, awubi mgogo usesemncane. Kuba khona stage lekumele ufike kuso kuze uqualifye ukuthi ubitwe ngagogo. Awubi mncane una 2 months, awubi mncane una 2 years. So lana le-Apostle Paula ungumpostoli ngoba uqale emabandla. Each and everyone out there lena ngumpostoli kumele sibone ukuthi nali ibandla liqalwe nguye, nali ibandla liqalwe nguye. Then lo muntu loyo singambika ukuthi uyini ungumpostoli. Likhona manje bakhona abantu abasha. Then now umpostoli Paula ubhalela umuntu lomusha lekasenkosini, umuntu lomusha lekasanza kusidiswa. Ngiyakhumbula lelinye amalanga angathi bebakhonzaphi bompostoli Paula na Timothy akhona. Wakhuluma amagama umpostoli Paula wathi lento ngiyibonela kuwe Timothy, ngiyayikhumbula ukuthi angiqala ukuyibona la ngabe ngayibona kugogo wakho Luwiza, ngayibona futhi nakubaba wakho Eunice. Kuyabonakala ukuthi lento lokuyentamo
ngiyakugqugquzela ukuthi njengomuntu lomusha kunetinto lekumele atati endleleni yokukholwa, kunetinto lekumele atibambe endleleni yokukholwa, kunetinto lekumele ati-understand endleleni yokukholwa, ngoba without certain principles endleleni yokukholwa bantu labasha you are doomed to fail. Uma ngabe ningadi tinto letithite kumele siphumuhle magwebo simtshele kuze ntodathi leto tinto sesiyaqala-ke manje siva umqondo lo Paul akhawunta nawo uma yotshela Timothy uthi into yokuqala Timothy lekumele uyilwela kuthi inkosi ibe ngakuwe. Uthi into yokuqala lekumele uyilwele bantu labasha, into yokuqala lekumele uyilwele asi-boyfriend asi-girlfriend kodwa lwela kuthi inkosi ibe ngakuwe. Awusifunzele futhi, awusifunzele futhi 17. Kodwa inkosi yema nami. Into lebalulekile le-Apostle Paula lekafundzisa Timothy yona ukuthi inkosi Jesu Kristu kumele nakanjani, kumele at all cost kumele ibe ngakuwe, kumele ibe by your side or at your side, imele nakanjani inkosi ibe ngakuwe. Unkulunkulu wethu nasimbuka embhalweni ithi imibhalo uNkulunkulu wethu ungcwele, nabo ufuna nalabo lebamkhondako nabo babe njani, babe ngcwele. Ithi iBhayibheli uNkulunkulu wethu ungumoya, nalabo lebamkhondako abamkhonde ngamoya nangeqiniso. Ngamanye amagama umuntu lekafuna inkosi besenteleni kwakhe kumele kube umuntu lekahamba ngamoya waNkulunkulu aphinde ahambe nangeqiniso. Bantu labasha kuze kunihambele kahle kuze inkosi isanenteleni kwenu kumele nihambe ngamoya, kumele nihambe nangeqiniso, anihambe ngedumo, anihambe ngecontent. Ngoba abantu abasha balamalanga into abayilwelabo balwela ama-likes, balwela i-content, balwela kuze kube khona something lento createwa ngibo, lento khanga ngabo, lento dumiswa ngibo. Umuntu lekasenkosini ikakhulukazi bantu abasha ngoba sihlangene ngabo lekumele bayilwele yini bazalwane kuthi inkosi ayibe semkeleni kwakho. Likhona libandla uthi inkosi yema ngakini. Ngifuna bantu labasha sibone indvodza kube umfana lekuthiwa nguJosefa. Lesi iBhayibheli uNkulunkulu wema ngakuye ngoba nakangakuwe uyakubonisa letinto, nakangakuwe uba nama-visions and dreams, nakangakuwe u-understand the spirituality, the spiritual realm, u-understand tinto lebantu abanye lebasenyameni lebabakhona ukuthi understand. Uma angakuwe khona kubona tinto letibakalisaka uthe nakaprofetha ngemprofethi Joel wathi ngemalanga okugcina I'm going to pour out my spirit, athi ngizothulela umoya wami kulabasha bayobona imibono baphuphe amaphupho. Uma inkosi ngakuwe ikhomba tinto sibona na Josefa naye inkosi ngakuye simbona phupha, ophupha lilanga nenyanga kwento njani bazalwane kumkhothamela. Udibona ukuthi khonjwa ngubani Josefa letinto, uthi khonjwa inkosi ngoba inkosi ingakuye. Simbona noma ngabe aya bana labo abamixela kudla bakhombana ngaye basinayi ingwenya emaphupho sifuna kumbamba simbulale. Simbona uNkulunkulu emangakuye kuvumbuka munye tukwetisa tabo athi singambulali asifane simfakele ekhathe asale simsensela bona. Uma inkosi ngakuwe nanoma ngabe ungangena etimeni awubanjwa ngemathana awubhosomeni kwene njani inkosi ingakuwe. Simbona Josefa athathwa athengiswa iswa emveni laseGibhithe afike ekhaya laPotifaro ahlala athaze maphupho inkosi imphakamise nawo umfata mnyonyobela abaleka ashiya ibhanji mara inkosi nengakuwe uyaphambila uyemuva backward never but forward we go. Simbona Josefa uNkulunkulu ngakuye amenela kinto bantu abasha. Uma uNkulunkulu ngakuwe uyodzabula nalangadzabula khona uyophasa abazalwane basale bamangele bathi uphase njani ngathi akusasimuwe emabhuku akho ahlangene naNkulunkulu
iyalontsha ayaba-atheka iyaqhuka le nceku iyaku-Elijah isinabantu abangaka siyobalwelwa ngabani uthi Elijah hayi kunento ngifuna uyibone uthi utshela uNkulunkulu uthi uNkulunkulu muvule amehlo abone leti ngilosi la ngakithi le nceku yasayivula amehlo uyabona ingilosi yaziyo banyendi labangakithi kunalabo labasefe uma inkosi ngakuwe awudzingi kuba nebangani abaphofu uthina inkosi yokuvula iminyango inkosi yokubhotshisa tifo nginomemetela abantu abasha awudzingi bangani awudzingi bantu abaphezulu kodwa uthima inkosi uma ingakuwe awukho lokungamelana nabo kubeka mayibaluza abantu yaqinisa kuze inshumayelo yami ipheleliswe nami. inkosi uma ingakuwe ayigcini ngokuba ngakuwe. Amen. Kuke kwaba khona impi eveni lakwa-Israyeli emafilisti ahlasele ama-Israyeli kwaba khona indvodza leqhamuka emndenini le unganabantu unganabobhuti kunganaboluthi kunganalutho ligama layo kuthiwa Gideon. Yathi impi ngayihlasele Gideon wahlala phasi waqabana wathi njengoba kuliwa kangaka yini le ngayenda wathi Gideon ngiyazi ukuthi kunenzawo la kubhulwa khona enkolweni la kubhulwa khona enkolweni emasoja akayohlasela la kubhulwa khona enkolweni emasoja noma ngabe afuna kuthi igadakayo wabaleka Gideon wabalekela enzaweni la kubhulwa khona enkolweni ngoba noma ngabe kufuna abantu bokulwa abayiyo babuka la kubhulwa khona enkolweni ngoba lapho kubhulwa khona enkolweni kuya abantu labathi chaza ukuthi emini ngihlulekile mina sengimuntu nje wokuba i-domestic worker ikanti akathi Gideon kuthi mkhulu lolonga kuye yasho ifika ingilosi ifike ekhathi enzaweni yokubhula enkolweni yashiya bonke lababhulako yashiya bonke lababhulako yakonza Gideon nayikonza Gideon yazi Gideon khawe lenemandla wathi Gideon ngikhawe lenemandla njani ngikhambe emndenini omncane wathi uNkulunkulu akunanzaba ukuthi ukhanga kuphi umndeni nginentomemetele zababa abantu abasha. It doesn't matter which family are you coming from. It doesn't matter whether you are raised by a single mother or a single father. It doesn't matter whether ulala uhlile ngubulala ungadlanga, but the only thing that matters kungukuthi hamba ngalamandla lawa lonawo athi uNkulunkulu uGideon akunanzaba ukuthi uphepha ngaphi vele kule lento yokukhetha abantu angikhethi ngoba baqhamuka enzaweni ethithe nginawo lo mkhuba okungakhethi ngoba baqhamuka enzaweni ethithe ngikhetha noma baqhamuka enzaweni ephasi nikhona abantu abasha nikhona abantu abasha. It doesn't matter ukuthi ukhanga liphi ifemeli. The only thing that matters ukuthi hamba ngalamandla lonawo. Hallelujah. Wathi uGideon hamba ngalamandla lonawo wena njani nakasho njalo uNkulunkulu uyamqinisa inkosi engakuwe iyaqinisa. Hallelujah. Inkosi engakuwe iyaqinisa uyaqinisa. Kobe Nebetive beve. Yabona nasikakuqinisa. Yabona sikakuqinisa. Nalaba bebathi umuntu abathi mara kuyophumani la kulo mkhukhu lo mara kuyophumani. Yabona sebaqinisa nasikakuqinisa uNkulunkulu nalabo bathi kuyophumani kulo mkhukhu uba ubeva sebasho wathi besidlala nayibhola kanti lekhathi usasemkhukhwini aba-associate nawe inkosi nayiqinisa abazalwane nebetive bayamangala ngawe nasebaqinisa uNkulunkulu nebetive bayawumangala basasebanebantu bakuswekelako nyalo ngoba awusenafiki la uyakhona mana ngifuna kusho ukuthi akusasalanga disuku tingaki kunala uNkulunkulu afuna ukumikisa khona engasekambikisile bazalwane bayokhuluma bathi lo besidlala naye ibhola kuzoba khona abantu lebantu odlula kalomgwaqo bathi sike sasonda
nabo kule sonto sikeza ngoba uNkulunkulu into akayiphakamisa uyiphakamisa abantu bayithathele phasi ngoba uNkulunkulu wathi isiphetho kunesicelo sethu nginoma medela abantu abasha kungeneke namdlulana ngephalishi namhlangene kulala ngegeke namhlangene kulala ngephalishi nematanza namhlangene kulala ngemjujela namhlangene kushuka ngeligusha usitshele nemubhitho mana uNkulunkulu sekathethe wamixela kumele mixe khona kuyokhuluma nebetife kuyokhuluma nabantu abangasoni lawe sathi mara besimbona nomfana uNkulunkulu naye besimbona nomfana besiyibona lentombazane uNkulunkulu naye kuyokhuluma nebetife kubena ngakho-ke ngakhululwa emlonyeni webhubesi kulabo bazalwane basatha ngena besivule encwadini ya 2 Timothy chapter 4 kuverse 17 uthi-ke ekugcineni ngabe sengiyakhululwa emlonyeni webhubesi incwadi ya John chapter 10 verse 10 ithi the thief cometh not but to steal, kill and destroy. The only thing that the thief comes to do in Bilwen Yebandabasha is to steal their identity. Uthola umfana ekhaya kubo bebakhulisa umfana so ulahlekelwe i-identity yakhe. Kube the crisis when it comes to your identity. Uhluleke kudade ukuthi umbhodi ngumsesi uhluleke kudade ukuthi uyakholwa kumbe ukholwa uhluleke ku-identifya lifestyle yakho because Christianity is not a religion rather a lifestyle. Christianity is not a religion. Christianity is a lifestyle. So umuntu lokholwako akumelanga bazalwane alahlekelwe i-identity yakhe. Umuntu lokholwako kumele kuloko uNkulunkulu amdale angikho into leyenziwa nguSathane kulamalanga utshontsha your identity usinoma ngabe ukhuluma nemuntu omusha akakhona udade ukuthi semzala kube semncane akadale kakhulu njengelikhehla aqale kakhulu njengemlomso semusha akakhona ukuthi understand ngoba Sathane uba dunga ingqondo abantu abasha the another thing lekayendako Sathane bazalwane naseka atshontsile ube sewubulala lo kubatali bakho lebahlanyelile kuwe akekho umntali bantu abasha lekajabula uma nine nihambe niyozalwa akekho umntali lekajabulabo uma nine nihamba niyobhema akekho umntali lekajabulabo uma nihamba nine niyojola akekho umntali ojabulabo uma nihamba niyotshontsha uma niyobhema noma kwahabli noma kwayini niphemako akekho umntali lonjalo but the only thing eyikwenisa lokho is the devil because it's killing your future ukubhemisa letinto ukujolisa nalabantu ukunathisa lotshwala because the devil's plan is to destroy your future but uma uNkulunkulu kuwe uyakususa kulomlomo webhubesi athi-ke Jesu ekugcineni kodwa mina ngitile kuthi into oninika kuphila nginike kona kuchichime first day ya this revival. Don't shift from your position. Amen. Do not shift from your position. Whether it's rainy season, stand still. Hallelujah. Whether it's windy season, stand still. Oh, yeah. Whether it's winter, summer, spring or autumn, stand firm, stand still, chest out, Jesus. Be bold, Jesus. Declare, tell the devil that I am the anointed one of God. Yeah. There is nothing that the devil can do. Shame on you. Shame on you. I want you to stand tall. I want you to stand and look straight to the devil. I am the anointed one.
one of God. And I declare as from today, you see, be it's a rainy season, summer, spring, autumn, winter, or whatever, I am going to push each and every season. I am going to stand and I'm going to win. I am more than a conqueror because I am the ambassador of God. Walk on, happy pride, win. Don't be afraid. Lizulu, lipigele, lizulu, linabuve. They understand the man. But because I am going to break every chain that will pay family against. I am going to be the first one. Not to drive by motor. Then I say drive the family against. I am going to be the first one. Not to shine. And so when none of my family members they are there. I am going to be the first one. And so when they was because David now one ran the back. How are you going to do that? What's great is he that is in me, that the one that is in the world. As many things as your thunders. Jesus. Jesus. So many things as your thunders. Jesus. Thank you, Jesus. Do not shift from your position. See how